ngifuna ubone ukuthi yini into edala ukuthi amakholwa ahlupheke. I'm sorry ukusho lokhu ukubhayiza nobudumo. One of the things edala isihlupheka akho sathana usihluphekisile mhla uJesu ebethele isiphambanweni usathane kwaqedwa ngaye. Into esibulele sikhithima kakhulu ngomoya ingqondo size singayisebenzisi. Wenza into engenase mina ngiyalikhuluma iqiniso mina ngipastor amabandla u12 labantu abafutha kakhulu futhi bayahlupheka ngoba bacabanga ukuthi mawufutha kakhulu uzobusiswa kakhulu kanti ayikho lonto. God is a respect of principle. Do you know ukuthi uma imvula isinetha isidakwa kuzomila uNkulunkulu asibusise ngoba senza iprinciple sidakiwe wena okholwayo bungamili bese uthi usathana uyibambile imbewu usathana ubamba ingadi yami akabambanga ngadi awuyenzanga iprinciple.